the fastest first class. First class. First class. Umtano ngakaliyo. Kati suchinja sinjonjo. Uyazi ukuthini angaze ngithanda umuntu kaso uyazi ukuthini angaze ngibone uthando lomnandi kaso kuhlela kuyivice versa. Wow, sinjonjo khanya. Insoro phela le. Esedwaleni. Kanti vele insoro kutshekeni izindebe. Ngizabuza kugogo, ngizakutshela. But kukwami yabona ukuthi kusho ukuthi indawo le bokuyi leisure site phela le yabo. Yeah, kusho ukuthi ababehlala endlini le yibo abade bedlala la insoro, yabo? Kodwa yena gaya wena. Kukwami mina semfuku ukudla ka. Sinjonjo. Oh, awucaca phela lawo kanti. Wona usicabanga. Unisela ngebekezela uzwile ukukhala kwami uJehova dala bengihleka boguluva and for sure ithemba kalibulali ngiyabonga dali ngithanda ngenamali ngizokubamba ngesami isandla ngikhathali bekezela sithanda sama ngidlala ngizokushada ngikuphathe njengeqanda ungenza umuntu emphakathini sometimes ungiqabule esihlathini uyajabula uma Sinjonjo. Ugwalo Mthwakazi Wars izimpi zikaMthwakazi 1890 to 1983 lulotshwe ngukhulu uKhonti Mhlanga. This book was published by #The Walk International Canada Books. Get your own copy of this electrifying Mthwakazi history narrative by emailing thewalkbooks@gmail.com or call us at any of the numbers that you see on your screen. Sinjonjo, ngicela ungenza ubuchapha la dobha into zakho lezi. Isana lokho lusematheni angaze ngibone uthando lomnandi kaso ngikhoba right leo Tanazamena nawe uzothanda letha ube stronger Tanazamena nawe uzothanda letha ube stronger Hlala ngikhona apha emadwaleni ona lawo. Igcekeleli lapha siyalimukela ke emhlahlandlela lapha lesikhona ngale kusememorial. Ya. Khathi selingene phakathi kwayini mhlahlandlela isigodlo esokugcina esesilo inkosi uMdlikazi. Imhlahlandlela ke intaba. Intaba yakho imi njengesibungu lesiyanini inkume scorpion. Lina kalezi lihlezi amatshe lihlezi ngumsila wani wenkume kuthi ke iqolo layo kulapha okulani okulendlu enkulu khona okulendlu insilo khona bese kusithi impondo leziyana idwala la khona phezulu lephondo ngapha la ngaphi la uthi mawusehla ngapha wehlele emangcwabeni ngapha wehlele ezibayeni ngapha wehlela ngaphi phambili lapha yokulani okule memorial khona. Alright. Umlobi wezingwalo oswedlulayo uMefodi uSibanda waloba ke ugwalo oluthini umbiko kaMadleni. Lolo gwalo isetting yalo yiyo yona le induna uMncimbatha banjani babehlangana lapha ngemva kwenu lapha kulapha babenjani behlangana khona ucocwa ini isilo umntwana Nkosi loBhengu wathatha ngemva kwayise esitahleni lesi lisibona igceke lonke leli yilo lisebenzana khona lo bese kusithi ke njalo umlungu owayekhona umfundisi uSayis Gwenzi inkalakathe yompisha impikisha lo wasesenzani wawudwebe hlezi lapha ungakukhangela uzakutshela nje kuhle ukuthi impikisha lo umuntu oyudweba yena wayela lapha ngokusenzakalani lapha ngokusenzakalani lapha ngokusenzakalani igceke lelo liphi yilo lona
mina-ke khalesi sengizalichiya-ke lapha lina linjani ibhodi inkumela umgogodla wayo iqolo layo lonke lelibona ukuthi kulani bese mina lizamfica phezulu ngaphi endlini enjani endlini enkulu emgogoyi bese ngilitshengisa kukuza kuthiwa yimhlahlandlela treasure hunt leyo sebazingele lebezingele mina sembambile wena Sinjojo. treasure Abona abantu abadala. Yes, Sinjojo. treasure hunt Tout la, tout la, tout la,